mutukoba ate byabanga bibalemu okutoolayo ekintu ekinusi fine Olunaku tuveyo nga tudamba tudiraga kibana tujera the kudambala tubuli omwaji geme nga ajiraga sensitization bakusomesa omugaso gwa kapiira ako oba condom then ne bakusomesa enkozesa yaako bana olwalero mbaire ku social media okungaluka bavuka bali kwogera kuifa aba radio tubitiriza ino okungira mu maloji okwesundako wesonde dakiika 2 mujje mulime tiba radio bonka n'abantu abandi aye ndogera ku mulimo gwendi bayogere kuife bananga bavubuka omuliye mulekere okujja okwesunda okwetugumbula mu dakiika 2 nga mwetugumbula ku bantu benda tuli kufa sirimu ali mu bavubuka n'abaana abato mujjaga no mutaso muboneyo oyagana basimbi amakere basimbire line onavwawo ona onavwawo bakuga empeke eyagoti isimu ojikujimiro gisokola mu kino mewajimira sirimu nga yakugemya amakere nomira paka bwolifa so okwesunda okulesa obuzibu so obulwaire buli kweyongera idukira Uganda erina target yo kumala osirimu by 2030 okubanga sirimu takakola ki takasobola kuyita bana Uganda takasobola gema abantu bayaka empisa eriwo kutukube empisa fere kwenda kutabukira kisange bana empisa jja tukali mugaba mukodi ya miti wala 5 kodi ya na kodi ya imeka tuli kusasuza abantu abavubuka bakalina amani gaibwe kwenda kutankuka kujja musamatalo Museveni alina okufuna abantu abanamulonda kabiri mu maise olwogera akomye Museveni akaida Museveni yakatandika owa chairman owa ekibiina ky'NRM era nga ya president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayise bachairman b'ekibiina ky'NRM mu district mu city mu division municipality mu lukiiko lugenda kubeera olunaku Lwakutaano okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo muno mulimu n'okubakunya lwaki mwakola bubi era kati Edwin Dufafa owaffe mwennyini ajja mubuuza lwaki Jinja City teyafuna wadde n'omubaka n'omu ate nga naye mwennyini gwe twawa kaadi wajja onoona bwono byamutabuka ku yeena ebintu nga ngono bwayogeire NUP yakuba baasi n'ejulizayo okidinga Edwin abantu bamulwanisa nga benda agwe n'abandi ng'ate bali kumwenda kulala abitamuwaire abantu bamala bamwirira bakola obusungu bwa kyamaani bwagera bakola obumpi bwagera bamutakotabo so bintu bitabuka Edwin ye nawe nekali incompetent kyeninza okolesa ekigambo ekyo eky'oluzungu it seems that he is incompetent ogitegeera kuba Edwin akasera kabeere mbukulembeze nga chairman katona ino bali bakamulonda dozi aye wabeiriwo emivuyo mingi nzembe n'abavuka bangi moso mu bintu bine ebyokugaba sente ededidi nga the government badigabire ba flag bearers waberewe emivyo mingi Edwin Timo tino omusaada asobola okustandinga ku kigambo kye yasobola okuba uyayimeranga kya person nga omukulembeze yabanga agemera ekintu Edwin abaire mukuko obunafu mukasira kana akatono kemubwine Edwin kyemu bwinemu Edwin yada yesoloza kwa abagezi nga ba NRM ateke bayibi zaino ogusada gwenedi ogwibi ni gwani ogwo ngubona bwa muto gubeyo bugembe ayo agagasada gona gali gamuba kuba Edwin yali chairman nga natukirwa ko esente peza ati gadiga bano baje balituse mu bantu hadi kubanga era bakikolanga nga business gala ko gobona mu kamera gala ko goyagana ku radio buli gantu go gabanga ina okwetunda abantu batagenda galikola mu kifeeki so Edwin yafuna obukalubirivu obwo aye Edwin yakasente alina ko kozira kamulisa kasente ke na remu mbwaje bali bagala kumubira mutale sente ne bigana ani ebyo byokweba tyali munze mutale sente ndi muna mawule yogere ebitu nze mutale sente tyali nani yali ndo kumuyibira tyali mu mutale sente bere agogo bugembe goliko agogo gwali guzira capacity go gali genda bwa sente kakaire kala galumuka nago abana bamawule baba gange sente galumuka nado meya wafali waye ani meya gubalo meya wafali kungira ekisage nga mugwa kutano naga yali kuyamazo aliwera kuba nenchika yeta ba stakeholders batama kusinkana president kutekereki ekibuga kiri mu boom mechi bemu kyaka ekibuga kya Kasolo sawo ni Kasolo ni meya anti Kasolo akatwale otasobola kudana ibugu muri nga akali ku ate dukira Kasolo engeje na jiyava kusana alina okuteekateeka ebintu byebindi kwandingova kibuga kiri mu vibe ya Nagayi Nagayi musawe ali kufuga tina alifuga linda malo kulaira olomba bitundu ebirala waliwo okwesunga ngawa ebyo byogene byasulisa gundi akalo musada wetu byatambulira mukaka genda mu Kampala olabe bugumu eririyo ku bali mwezo Kampala bavwe mugurugumu bali mwezo wache wanopu
ati abavubuka abo bwedi enkola daibwe nedo Jima akena president wa UPC nga tulimaliriza